Fasala Bormura Hathai Kotoni Khumpui Academy Hostel Street Light Fiogi Dizakha. Ttaadc Hapangni Tuidul Mumbai Fasalo Hathai Kotoni Khumpui Academy Rungnokni Hostel Naring Kami Ashram Hostel Solar Light Thepajakha Rungnokni Rung Strengnai Rok Kahamkhai Rung Poriwi Mannani Bagino O Wansrumung Naharjakha Hinishaka Bandani Nograi O Shalo Manjakha EM Komol Koloi EM Ononto Deborma EM Robindro Deborma EM Doliriang Rung Frungnai Rok Bo Shakni Busa Hai Kaino Naikoli Rung Strengnai Rok no Rung Tei Tinango Kaham Ungai Tangai Manati Kai Lama Funuknani Hamia Mani Bai Gerung Nani Hamia Shamung Bai Gedal Nani Tei Lukurokni Mokolo Hamia Ungai Kelai Nani Serap Shafano Nanya Fia Kahamangai Bazathani Nango Gebang Gerak Puito Tei Kosto Shoi Basanani Hini Boshaka Stand is attention. It's not stand is. Stand easy and attention. Akema hinai tundo. The school captain, teacher oma frunai, satro no breke pronunciation kenai, breke smart onai, breke confident onai. How to face the public. Group onung groups namdi, group wise namkanike co-curriculum activities along with bookish knowledge, along with education. So abu flow ma kenai. Abu kese satro ni confidential bar enai. Satro ni biskangwo any competition pro face many challenging from theo finai amo panda abang bet request kheo plus I humble request to the teachers tongnai chung sudu school of phaiha thangha bakabong ya I need subject ri sang science nga I as a science teacher in sabewo I need Monday to Saturday wo angma phungnai there should be a lesson plan ma tongnai bo sap tawo ka ang bo chapter ang phungnai ang sudu phungma bongya student no class of reading bumar renai suppose there are 10 questions okay 5 questions or 6 questions in class bumar renai homework read the students know to see his capability or her capability if the student is unable to answer the questions bring the child in the school class or English sungdi what or his or her mata bini problem ma abrike chung ke ainge jing satno chung future at namaya kaham ke abo pandawo lesson plan khedi Janjan teacher subject wise copy matunai ang jin honorable EM concerned department education no chung class pini office bo salai bo kauno strictly chung bono follow ma kenang ya kek maunai jini ADC ni tau chung ti pramo thatungo jini school na he mo se Khumpui bo ke ha chu higher secondary school so far chung he number ke mo bo jagau jini performance hamya hike jo to kungkhai barani ebong ti pramo thani se kungkhai ma ka tre chung bara sakatre bara mai abo pandawo teachers, parents, students, and the authority chung understanding collaboration chung nangnai abong kase chung school building hamo bong ya chung abo chini performance chung mahamre nai amo bosu nang sanai chini honorable এই আনো সায়েন্স অফ টেকনোলজি রিমানে ডক্টর রিমানে পরে আঙ্গবন তিনি ফার্স্ট অনলাইন র্যাঙ্ক পারা তিনি খুমপুই একাডেমি স্কুল পুইলা চেংমানি ও সুলার থেপামানি চেংখা जों दाबो 21টা স্কুল থেপানাय दिनैसिमनि চেংখा এবং 22টা हस्टेल जों থেপাनाय अबनि बागै आं बरनो दागिजाक এবং যারা কন্ট্রাক্টর তনাই বরনো সাজাক दाबो बर लातारिया जे खेबानो ओ मासनि बिसिङ जे खेबानो 21টা स्कुल 22টা हस्टेल बर থেপাनाय आपसुनुको हामबाय Kumulumi Hamarini Goktu Bureau Report Khumpui